Terus niang, tamel main titik no. Yung pibang itu niang. Blog perjalanan met ini saya yang ni perlog prasno. Dekat teo lay atas tip sewan ini tahu kasih tahu poin ngawur lah tetap kadar tam. Jadi mah, acang mana? Wah, hah? Siapa orang itu? Blog perjalanan mentah kasih ha. Apartemen hitam don hang ne. Mentah ada longkumu aktor mah. Baga. Ini di stasiun Setau ngin lake mentah. Pertama nih, Pulau Kujor mentah ni don ha border Mizoram bat ke Assam ngin lake mentah sya wiring te. Pulau Kujor ini yung mana yung Presbyterian UP. Kini kesenong to hap ko ha po Mizoram demik car ke ini oro en kipenar kimizo ha keternya wani padi tu pok ka Pulau Kujor pat yo view sini yo hun ka pai tu kuai kita sport kita UP kita views yo tenat man yo ini ta yo hun pi man sen pi man ta views page Pulau Kujor hang ne le page ke view hun ni man sim jong pi man page nang ne views jong ka dari Mizoram page ketai wan sitai kalahap ke area Silchar Assam ketai sitai area Silchar Assam kene area sini kalah hap ke Mizoram state Mizoram page Pulau Kujor ke thau le unknown kibru le unknown te kamni thau man poi te snyo bangsura se te dai tai ke Shiliang nong dahap ko Manipur state se te kita stai po dahap kita po UP kita to po Silchar Assam kita stai wan go yong UP kita stai non tai kala nong dahap ko Manipur state ni yao yo bai ba kan nuôi tu terus niang tamel main titik no Yung pibang itu niang. Hah? Dia ni hitam, dari hitam ni pai itu hitam gitu. Kujor mentang ni don sor wiring te Mizoram pai ni ke sor. Pai gitu kita jur pelung. Dai pelung dai jur borok jai iyo begini. छोटा वाला और पानी एक बोतल हाँ tidak ini nih wisman sembilan tidak ini wisman ये पान में बा में हिंदी समझ में आता मुझे भी मिजो नहीं आता आपको भी खासिया नहीं आता तो सर पूरी दे दो मुझे ठीक है चौथो ओटांग खचक ले हाँ चौथो कर ले orang kayong हिंदी ले चौथो कर orang kayong Bangho ini kita akan rata cara ka border Meghalaya baga Assam